Ka Meghalaya ka lepinlem ya ka Nagaland da argo la shigol ha ka group 2 ha ka sngi le akai ka basan Jong ka rinsan le akai jong ka second Northeast Olympic Games arachar arpuar ka bala long menta ka sngi ka khatwei tarik unai wing ha ka jinge le akai ka bala long hapo ka madan MFA Turf Polo Ground Shillong. U wadajet ringklem u bala yo ya ka na man of the match u la thep ya ka goal ka baningkong ha ka minute ka ba arpu khandai but u ever brightson sana million pada u la thep ya ka goal ka ba ar ha ka minute ka ba 100 pusaw. Kat ba u rangele akai jang ka Nagaland u pursenep u la yo ben pinpai ya ka goal ha ka minute ka ba pra jong ka kalamin. Cross control. October Langxiang in number 7 Vietnam in mid out number 8 Vietnam out number 11 Video Sindang. Nagaland sa isang goal na tim kabiang mo tim bangi kun ang ba ngiru nilaya prepare pa ya ke tim jongi nilaya concentrate hi poro mah nadwa sedang hi jong nega tournament te game ila tip lupa ila pe lupa ya kini di game jong Nagaland bal ada sedin te gisto ba ka Nagaland ngam dei ke tim ba sup ma bang bit kadang ya ngi hap do ayap syah ke semi marga lembah ke semi ni po syah final kadang ni mentara ni skman ni hap konkret no aga ke semi ko kin sing bahaban wan namar ba daya bun hi ki fans dongi lene ki ba support yangi kisau kham yok man sim shubun ban ni le kai lene ba kham ai confidence shu yangi ki bun ba support ni tim yangi syukur pat lem ki ba barok bat sing bahawan support ini